Decorreu hoje a reunião de coordenação, 22 de março de 2025, na Igreja Local de Chitaúsi, Distrito de Sussundenga, Província de Manica. A reunião tinha como objetivo de relatar os relatórios financeiros, tanto relatórios das atividades, durante 7 meses, agosto de 2024 a fevereiro de 2025. De referir que estavam presentes todos os 4 locais e os seus respectivos delegados. Local de Sussundenga Sede, Ndombe, Zinguena e Chitaúsi. O ancião da Igreja Local de Chitaúsi disse que estamos gratos pelos ensinamentos dados e a partir de já havemos de colocar em prática aquilo que aprendemos. Sikutangani pakutenda kana uno zinango ni Joaquim Antônio Story ancião local Chitaúsi Sede. Zuro takashira atikwamilili runia ya coordenação takatambira ukoza Sussundenga Sede Ndombe Zinguena tesi takati tulongwa kujiji sana basa la mwali itinofa basi izuru takajija shukuru takajijiso kwa bakuru bedu kuti basa nofa pakadali ate kwenda kumapito kwa kubasalira kapita sakanaka na suno mangwanani tasumuka lutanga basa la shandwa kwatunga milili bedu atijisa shukuru maningi kuti basa la mwali dini naone kufama sakanaka kuana kuti mwini makashata shaka takashata tuwane kudi kuvigajirirawo kuti pa muntu wese unodigata atende kudi kujijiswa muntu wese unokura wechidini wechijija ate kuti mwali adini amutore vavia kujijisa ngavalambi vakadaro kusongana uwo kwawo chipiri ukoordinação pano pa Chitaúsi kuti mwali ngavatungamirire ivahuliro sakanaka tabonga. O pastor coordenador de Sussundenga agradeceu bastante pela estadia e disse que trabalhamos bem sem problemas e pedimos a Deus para nos acompanhar mais uma vez às nossas casas. Ndinotenda mwali tafika pano zulo buka 5 horas tafika pano 8 horas tatanga na basa 14 horas na malokali yesi Ndombe Chitaúsi ino Sussundenga Flores malokali yesi angali pano tikana reunião de coordenação kuzwerana tinapata tani basa tinasenza tani tikusenza pakusenza kwedu tikuzwerana ere pakusenza kwedu tikusenza igwale ere o tikusalira wamwene masule saka taonana bo tapita bo ate takotoka tuwata majibishati pite kurtu agora tufuna kwenda ja kada lokali kuda kwenda kada lokali funa kwenda tapera kuti alimoso takuda kubuka ja kwenda ja tutenda mwali tufambewo zvakanaka tukumbire mwali atipate pamberi ngiro zimberi ngiro zisule kudzata guma kwantenda. Amen. Hey, okay.